Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahul Bukhari. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqati, jauhilah oleh kamu para sahabat 7 dosa yang dapat membinasakan. Qila ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa ma hunna? Apa saja itu yang 7 wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sihru, melakukan sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallah, membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Illa bil haqqi, kecuali dengan haknya. Wa aklu malil yatim, memakan harta-harta anak yatim. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa tawalli yawmaz zahfi, lari dalam peperangan. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh jinah kepada wanita-wanita muslim. Rawahu al-Bukhari.